Ширымбремыш өмірде ергене бұзаганзене жазы дұпма терлі хадербур. Самахран урамзене сынаган камерезем. Візем бұлышныбе күжалғына чвашынре игебенетла сакун урлы кажагана дытна. Шавынбада хадерзене вырнаштарнын усы бурах. Куенбе республикара мінлешленіне власть үдімінде тұржаганзем тишкердіш. Чувашинри ялзембе хуласын адалановне урамзене сынаган хадерзем вырнаштары сыде гореть. Шекна кашнё крукрах пурнышламала. Шидез иги жул республикари тарыхсенче видео гереген хадерзем лартма шер 20 миллион тенге яғын уйырма бақсады ухреш. Халихе шакешсене иги бинде 20 мишулхи уды уйхен вунны жінче вишлеме балартреш. Урамзене сынаган хадерзене вырнаштарнын тептілевізенчен пари сакуна базаганзене хывыр тупма булдарасы. Шыбах візембе усы курса шалды ішсе министерственче тарыжаган зем вырызыне ерлеме булдараща. Шавынбада візіне пағалық хинченлай хизіне туянмалла, төріс шығындармалла. Күжал шагеже бұрны шагертме ұтмалбилік миллион тенге ұтла уйырна. Киве камерізен вырыне шеннеларда себе, тада хушма хадерзен вырнаштара себе, шемірлебе сындервари тарахизем малда бұраща. Хышызем вара күжал балартнышсене пигенменде. Элек Падырел, Епреш, Канаш, Куславка, Красноармейский, Херлечудай, Мургаш, Щербю, Шубашкар, Шымыржы тада елчик тарахизенче пір камерада лартман. Шубашкар хулынча гана щичерут мобиле Киеве хадер улыштармалла. Тумалы чилай. Шавынба Чувашем бушлыхи Олег Николаев, Кашне муниципалитета. Игебинде 20 мишулхи ага уехень вунбилик мәжічен проект хадерлеме хушря. Югереген хадерзене ыштата да мишаларда сыне палартма айтря. Татьяна Матросова, Бахтияр Вилеев, Чувашен, Нацтелевидение.